Yasuga, Yasuga, yeah, Yasuga. Oh, Yasuga, 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 yeah, Yasuga. Oh, Yasuga, yeah, Yasuga, Yasuga. Ikale minzi kanzi yaskunwani, ikale minzi chine lanzi miela. Shashanza hatali meimuni, watu taringetu jonza munu. Okay, I want to come changana mshawe antini amkela happens because Talent TV bringing talent to people. So le shinga kash endala mo tlai ka ba kai review album ya Prince Rangani. So ngana ntaka na ko ifireni na ko ita enda review ni. Mtaka lo mshoko ngo ala ba ka misala album KE ngisela sai na kambo ko ita bota kunda review ni. Se le shinga ko comment subscribe post ndanga tamwe tile kumsie ore ko subscribe ni na mo subscribe na comment subscribe ko ta matlo na bamkia ko pastor Steve Mvo kizungu. so na kaba ka enda album review ya Prince Rangani Pongo. Yes. Okay, kama ukushamsema kwa kaba ka enda album review ya Prince Rangani so itaranga isimu ra Pongo since ko ro nga album ngani mo after ro kuna Pongo so itatanganya kanzongo metwanyana lo mna ko twala elela yana kashina manyangatsi teko watisi mu kwatere. Okay, kalau mesti content right, instrument right, nata arrangements right. So makalenga ko Prince Rangani loko se asuka wasukele ka bo anga trana bimenga na bo Joshman anga wala so na kaya. So abuya album ni abetai ni mapongo so mana track le ya pongo Rangani se eba mapongo kaya ko. Rangani se itika over kaya. Erisumuraka shinene liri Rangana ngate shinene. So wasekitaro Rangana wasekitaro misoba songa nfumela ko batsa kashinene erisimulera Pongo Rangani se banga Pongo kaya se chike over kaya mishani se ibili la arko. So itanzala mashweni makani ngalo mjala yoko ayengere review tisimu kwata album itanzala batsa tisimu tumanta album even then yebla album bangare. So ayi mashweni fo Sisi tayari bla sumne kanzala ngara bongorele jale la fam sana ka hina Mr. Post na team Sherman logo isheka ka hina nzaku le mafuku shike team Mr. Post na Prince Rangani mafuku batele ka batho ba ntsho se kufana nisho risimra ho tola ndio yo. Bongorele jalini la Prince Rangani mzala ka hina Joshman na Mr. Post la se risimnerwa shikiti la ku ka jero sala barba na amafuka batele swing manje susela ka mali zinashona Prince Rangani fu misolia era zamu kuimbelela every album yelo chika ka tisa kwa lenza I won't album ngaibelela lenza because what you music way kumbe kuranza abantu kunojala kumbe nja ezama kuina ti custom ngahlalo ajali. Alright. So
se hi leswi nga swi vona hi Chris Rangani wa swi rhandza ku yimbelela hi byala ka hi album kahle swi nge endleki a nga vulavuli byala so i risimu ra kahle Mr Post na yi nghene kahle June na yi tshama nghene kahle Louis so for me this is the album of the year. So na ku hi tlhe hi keta ku eka ka risimu lera Bongo ra le byaleni loko hi languta loko endla album i fanele languta target market ya wena eva mani so mhaka ya kulukumba ya ku sweswi approacha December ma swi vona ene Rangani a tshembi ku a ta humesa album yin'wana ene na music u tlangiwaka ngopfu koho kuni hi le swikotsweni loko vanhu va kha va endla sweswi va kha va tinwela mabyala va ta va kha va tlanga tinsimu ta yena that's why kona risimu ra kuni ra Bongo ra le byaleni ivi then ku ya mahlweni risimu rin'wana na kombula rini se a ni vona ku hi vulavulela ra vinyi va mali laha va fambaka ku ri Mr Post Joyce Mani na Pixie Mfana Vuya Chavana so risimu leriwa ri twala hi ndlela leyi vona rona risimu rin'wana ri kahle ngopfu one of my favorite tracks ka album leyi. So, risimu leriwa hi languta kahle ri na vanhwanyana vo hlayanyana ku na Chris Rangani ku na album ku na Joyce Mani ku na Pixie Mfana ku na Mr Post leswi nga ta ku swi hleketini ku Mr Post na yena Chavani izikuwa case yin'wana ku fanele maphoriseni swo se loko hi languti kahle risimu ra kahle ende a swi tala ku loko ku biwa risimu ri tlangela hi vanhu vo tala hi xitalo loko swi languta kahle risimu ri tlangela hi vanhu vo tala loko ku nga fiki ku onha two wa vanhu kumbe wun'we ka risimu rero van'wana va tekahle wun'we fika onha se loko hi languta kahle ka risimu leriwa for me va nyikana kahle munhu hi marito va na complain and a ku na loyi a dyohaku risimu ro nandzika ngopfu vinyi va mali Rangani laha loko n'wana loko va vulavula va ri Rangani a ni ta Team Mangufuka and that's what I seen na me that man a ni ta va Team Mangufuka look at him xivanga pongo Rangani. Okay so Rangani va pongo na yena va pongo leswi a mi khomele swona namuntlha swi famba hi ndlela yeleyo loko hi languta album ya Prince Rangani ku angarhela hinkwayo i tirhe na vo Squeezer Shongi Rangani wala Mr Post Pixie Mfana Joyce Mani na van'wana a vule mhaka ta ku damana teki ta vona General Muzka a hi tshembisa na timhaka ta General Muzka eta hi kambe swi fambe njhani General futa for sure ko tala na mento ku tsinga kahle until ni find out ka ku na interview ya Rangani to ka munghana so Rangani va n'wi na vo for sure na va la ku tiva ku ndiki Rangani u leswaku tinsimu tin'wini ti tele ta fika 23 tracks so rikoho risimu leri nga koho laha ri nga ndliwa na General Muzka so risimu leri a va ri expect ka album ya next year a va kota ku ri faka ka album ya this year which means va sala va telele tihiti kahle so ro va phika kwala na kwala General Muzka i ta ko album yi landzelaka next year and then xana xikulu xin'wana nanti from today laboratory i vule ku eseni Team Sherman na Rangani Music xixin'we se loko mi pfumuni album ya Team Sherman without Rangani mi pfumuni album ka Rangani without Team Sherman so ai ta ku lembe leri u ta hisa loko album ya Joe ai yimele yona. Okay, swi komba ku swilo swi le ku tsakiseni xigazeni Pixie Mfana Mr Post va tirha xikan'we Joyce Mani na Joyce Mani na Prince Rangani swi va tirha xikan'we na Mr Post na vo Psychology kahle Team Sherman na Rangani Music swi va tirha xikan'we a hi pfumela ku maybe siku rin'wana hi nga vona BMQ yi joyina I think mi nga ri va ku subscribe hi khensini swinene inkomu kasi ngopfu ku nyiketiwa nkarhi va ka hina na hi nga rivali ku subscribe kasi mi nga ri tsundzuxa mi nga rivali byela lava va tivaka va hi vonaka va vonaka channel leyiwa va nga rivali ku subscribe mi nga rivali ku tlhava kwala ka tlhova na mina ku loko hi uploada ti-video mi nga hundziwi hi nchumu inkomu xivanga pongo.